I pozdrav svima ljudi, evo nas u očiglednom Far Cry 4, znači ovo će biti uvod, znači kratak ovdje na 5 minuta, sve ćemo jedan Beldoor, znači bit će glupiranje za uvod kao što kažem, a sljedeći ćemo igrati misiju. Izvinite ako malo vidim što pa sam frap stavio na jače, ali ne vrlo jače stop. Kod mene jako misiju odmah, ali tu kao što vidite ako ste već igrali znate da u početak odigrao sam samo jednu misiju. Znači najmoćnije mi je ovdje, to jest nije najmoćnije, ali moćno auto drive. Vi možete davati gas, možete pustiti sama na misiju. Kad nisam označio Beldoor. To mi je glupo jedino, čekaj skills. Znači da vam objasnim skupa, znači Tiger su dobri, Elephant su dobri, a Tiger su ko biva loši. Ali ovo mi je zato ono za snagu što je ubijanje nožem, to je gađanje nožem, ovo je ubijanje nožem i tako to neka sranja. Ovdje su ti ko štitovi neki, da možeš štitovi udarat, ovo je nišan. Evo ovo ne znam šta je, a ovo je za autoštit. Znate ovo je život. Da se izlečim. I ajmo izaći. Ja sam papak. Znači nekima se zna desiti da pričao sa sljedećim. Nema mape. Da budu, nema da kažem da smanjim dovoljno čujem. Znači izvinite što se slabo čuje, ali snimam preko frapsa i zvuka, a mikrofon nije baš tako ručiću. I znači, evo idemo uz brdo. Jedi govna! Znači, spet smo sutra, sad ćemo nastaviti. Excuse me, may I have a word with you? Vegan train over! Down with vegan! Hey, Father, shot!
Ajmo. Znači... Zaboravio sam da moramo ovo odraditi. Še emisija kako bi mogli ići tamo. A, Maco. Evo Maco me zove. Završimo na video. I čao svima. I molim vas like, super, share.